Ына хатын килете үсмәһә оксол кобай, онтон чир балык эмие сынан ырыгар турар. Үгүс кихите орус путуттан көрдөкка аты хамагатык барар. Ыяһында тугдо суох, жон характарынан көрөн ырас тылга итагаянылалар. Эти атылаһыңа эрдинер туханнак докумоннар эмие суохтар. Бу бүгүн рейдет мүгүнөн бу көргө күдүк документ ох этет атлы турар кейин бутту. Тохта разрешение то мереттен то договора хо этигер балыгыр тохта документ ох ветеринарный сопроводительный документ ох атлы турар кейин. Хантан келбите хайда условия голлөрүлүктө билибет эт аны көңүлләммәт кемне атыга турдук. Ирдебил булутнан таржа 19 градус тымны боллар эре бу кихи курдук уусага тоңаһынан эргенәчилер үлелерин токтотуктактар. Оттон бүкүн каллан 1 градус сылас. Кылдан сыланы гастан холдин алгынан это бар, балыкта бар. Он рано инфекционный өргөт таркалып. Тем более бу уса тагырды туралдар. Тохпа это котельдер был данный на массивного растер на тяжелый металл ходит как кайым. Быйыл тахаржаңа ты ый курдугунан эрде токтоото, маныга эрдетәңи саас төрүөт болла. Бу неделяга самай сылаас халлан Ленская районугар белетинне. Онно температура муңутан плюс агыс градуска тие итие сырытта. Оттон өлөөхүмәгә плюс 7, онна мирнеге плюс 1. Бу норманы кытаратеңнәтәкка быдан элбәгенен сылаас. Билим была по отношению к климатической нормы олох сылаас олорот, на 12 градусов теплее норма, среднемноголетних значений. Антон бу үйүңеттен ыла арытымныйга күнүскү температура уже -4, -7 градус курдук болот. Бәтинсеттен саха сирен бахайыр өттүгер былыттақ күн жолтуро кыралан харды. Итенне минуттағы 12 секундага тиер тыллах болары күтүллер. Синоптиктер хитнереллеринен бу неделе битегиттен халлан арыйда тымныя түнүн сүрбе 4 градуска тие денетеллер. Оларен бу син биреники сылар кытаратеңне атакка сылас арастахы 5-6 градус. Мария Дмитриева, Иларион Федоров, Максим Бурцев. Вести.